özünün ırına özü bilinip ketip, baykolsuzdan soğuksun düşürüyorlar. Senin kapıların özü borduma kozbolamay duran. Ama seni eşkiler aytır çekeseyimiz, çürle eşkiler çekeseyimiz. Çür aytalım. Tetikicir de kövermeyin bareken o şolacasın bol boy bu. Örneğince mekturgay, ulağın güdürüme adamcırım. Seni taşkınlığa erken gelişmesen, cürle taşkınlığa baralım. Taşkır gülmeyi cahta bir eşki kıratışılı desek boğam. Eşki demek tügül, mümkünlü kazan bacıdan. Anda seni cühuşuna aytadız. Cürle cühuşuna baralım. Zıplıcı etmeklik ortada bir karşıdır üngür kalıp yatar. Çap olsam bol. Karışkar çakmak tügül, yollar yollarını tabalbaydıdan. Seni bir şaşma bayga aytağız. Cürle bayga baralım. Vay canım çiçeği koyan çocuklarını tabalbay yatar. Ama sen bak boy boysun bu. Zıplıcı olmak değil, kazanam bir toktan da oturam. Anda seni çişkanına aytım. Kazınandı taşıtır basak mı? Cürle çişkandarga baralım. Çıkan, Baydın kazanasın taşır kursaklı bir uzun olbaysın mı? Baydın kalkmasın taşmak tuzgay baldaskay iyi kazan bacadam. Seni tetek badarga ettiğin birine su uydurmasan, cürle tetek badarga baralım. Balday çıkandın iğne su koyup kuyruğum arkeleri. İlgiye sokuymak tügül, sıkıntı tuttuğum kayda koyacağım. Ay bala sinirine basak mı? Cürle genekege baralım. Enege bakmış kısa kayda vermesi suçu oladık çünkü ona cürle aksa bakmayı boysuz mu? Anı sebep baktım gündüz sabahı bacadam. Senin koyun kaydı gününde uçurtağımız. Cürle koyun çena şapaka baralım. Şamal, şamal, şamal. Enekenin cünün uçumu solbaysın da eneke beni uplayacak. Bizim koluculuğumuz boş. Bir an bizim taşımalarda kralılarsan biz makulumuz. Kanday taşırma. Çakıl kalbim böyle olur. Şamal ısık dünamızda kabının almasından peyda olur. Şamal kuyun dile süzüldü adı peçin. A.
Жүн жылы турбайбы? Ооба, жылуу жумшак, деңиз жана пайдалуу. Энике бул сөздөрдү кыргыз тилинин сынаклоо чүрмүсүндө өйрөнгөнбүз. Да жылуу, жумшак, жеңил, пайдалуу деген сөздөр сынаклоо болуп эсептелет. Кандай деген суроого жооп берет? Ошондуктан үй буюмдары шурда калагүйү сүзүп турду. Калпак жана байпактарды чыгышкан. Шурда абдан коз экен, Ооба, шурдакка түндү оюлар тартылат. Анда ою тартып берчи. Макул. Шунда жүндө жасалып жатат түбүттүгүнөн не? Эскинде жүнү түбүт деп аталат. Түбүттүн узундугу 8 сантиметрге жетет. Түнөбөй аллергия кылбай, салмагы абдан жеңил. Bir ешкиден канча түбүт алынат? Бир чоң эчкиден 700 граммдан 1 килограммга чейин түбүт алынат. Аны таразага тартып аныкташат. Тараза демекчи логикалык кен тапшырманын жообун билбей жатып эле жардам бере аласыңарбы? Албетте. Birinci tarazada 3 alma 5'e beraber demek, bir alma 5'e beraber. İkinci tarazada alma 5'e beraber bolsa ananastı tabu üçün 20'dan 5'e kemitip ananastı 15'e kendigip tap aldık. Demek ananastı 15'e beraber. Üçüncü tarazada almurudu tabu üçün 26'dan 5'e jana 15'e kemitip demek almurudu 6'ga beraber. Sen hayatta beni tutturmaysan ba, azman kısmına taşı durumlar ne demek canayım? Jür bilanda kentek badana baralı. Dolgoy, aşkadesini atkanılıp çişkanı giyimine sokuyam. Ал эле эмес, андан башка да тапшырма бар. Менин суроомо жооп берчи, сен чүкөлөрдүн аталып билесиңби? Без билбегендерин эмес, аны чүкөй салганлашып толуп тулкан беш чүкөнү алып чыгат. Чүкөнү алып чыгады. Чит, бык, та, алчи, абылганда түшөт. Койдун чүкүсү койгут, эликтин чүкүсү бабый, эчкинин чүкүсү чымыз, койдун чүкүсү тумпой деп аталат. Ал эми кашкардын да чүкүсү бар, аны дагычылыкка пайдаланып келишкен. Кыргыз эли мал жаныбы калп болгондуктан малдын чүкөсүн байыктары пайдаланып келишкен. Чүкөнүн балдарын таптыка, шамбагайтыка, тыкандыка, тапкычтыка деп машыктыган. Ай, сенин чүкөң түстүгө, аблагеге кызыл түстү. Ойрун аплардын алган чүкөнү өстү чөлөмтүп кызыл түскө боюп коюшкан. Дагы эмнелерди үйрөнүңөр? Мисалы упайында 3 чүкө бир басымды билдирет. Торгой, сен айтканчы бир басымда 3 чүкө болсо 5 басымда канча чүкө болот? 5 басында 15 чүкө болот. Азаматсың Торгой. Сен эсептегенде кыйын билесиң го, кел мага бул тапшырмага жардам берчи анда. Жетимиш кошо 4 суммасын 74 чыгат. 13 кошо 61 суммасын 74 чыгат. 16 кошо 54
koşu 22 somasın 70 çıkat. 71 koşu 23 ayırmasın 49 çıkat. 71 gemeti 55 ayırmasın 16 çıkat. Rahmatliler. Mevkesiler. Mi cügle çıkan. Neresine sokayalım? Valla cügle. Cügle çıkan abanalı. Toktolga aytkanlardan kanalı. Sizden çıkan dedim sözde hangisi aytalık bilesizler mi? Oba bileviz mouse. Başka da o kanday sözdürdü bilesizler. Biz takıl başka canavar var. Gönder bir avamız. This is a goat, the color of the goat is white. A goat is on the domestic animal. This is a horse. The color of the horse it's brown. A horse can be a domestic or wild animal. This is who the color of a fool is gray. A wolf is a white animal. Азаматсыздар чучкандарды, кабар айзамындарды белгилечи. Анда бишилерге аткарып берели. Oh no, what is coming? Run. Who did this? Oh, it's raining. The ground is wet. I don't like rain. I like rain, it makes the grass green. But we are all wet. That's the cold. Okay, then the sun bodies the earth and the water raises into form of steam. High the sky the steam into droplets. These droplets become heavier and fall down as rain. Ой, тишина, тана буду тухлайы, келгелеми, бигез дайлы. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Emir kendiyle dostlaşmalı. Emir sonra tıkalılar. Cürbeyi bayramlar. Bayaki bunay bir çıkanlar senin kasından bu taşır mı düşer? Oy, kıldırlar, men sana sözsüz şanan ben. Kazandı Berkin kebesi tapışmaktan cadılmadan tap bulursun. Hareket fıkkırın. Haydi geliyor da kas, kaysi mezgir tapçı. Bulacağız mezgilin. Kınısı kırgabay, kılıp turgan uçur. Bulacağız mezgilin. Hayvanlar bu altın tızay çevirsin.
mektepte okuduğum Ulazgörülerde mezgili kılmışlar deşet. Sen çında köp öğrenirsin. Daha endi bildiğin var aytıp görçü. Egede çağır kargalar dizile oyasına gelse yazıcı yolu olur. Torloy gelse günce yolu tarançılar yürüp kalısta günce Jogöbüş dilesini tegire kılıp jasasa günce açık olur. Bularda bolsa memleket tanıdan öğrengen. Buluptur bilerman vergen. De senin akıllı tapşırmam çılgıçıma baralı. Barsa baralı rahmat sene geçişkanda. Assalamu alaikum bayım. Aleyküm assalam. Kaçarlıkla cevaptım. 500'den biri yurcuklu biri de arcuklu bolşun. Demek istediğin yurcuklu var turbay var. Ar bir on sanı bir on dukta turağı. Oba tura yurcuklu bolklar. Sen çocuklarda karay ayda cırdım. Ben okuluk cesat çatkam. Ukuruk degen ne? Okuluk gazo çokunu karmadan kolduğumucu uçuna inmek var. Tol armamcı bayramdan en güne şeyman. Uzunluğu 5-6 metre, diametre 4-6 сантиметрде кайын. Тол долоно 400 салат. Это такая красивая, нужная вещь. Ай, sen Орысша bile turbaysın mı? Жылқының баласын Орысша ne deydi? Конечно, знаю же, ребенок называется. Уже проходили уроки русского языка. Ana emesi sana Rus dilinde tapşırma vereyim. Akıllılasın bu dilkışı. Давай попробуем твое задание. Kaçır telefonuyla? Найди ошибку в словах. Я это знаю. Слово малыши пишется и. Слово мыши правильно. Слово животное пишется и. Слово машина пишется и. Слово жираф пишется и. Запомните, в русском языке есть правило. Слово «ши» пишется всегда с буквой «и». А ты молодец, теперь выполни для меня еще одно задание. Напиши подходящие имена прилагательные. Мама, она какая? Добрая. Зайчик, он какой? Серый. Дерево, оно какое? Зеленое. Ребята, они какие? Умные. Вот я вам сказал, поспор, решить твое задание. А ты действительно молодец. А теперь ворви, а вы что умеете делать? Мы сейчас вам расскажем скороговоркой. Кто без товарищей, товарищ. Ой, какие вы талантливые, все подняли мне настроение. А давайте-ка все станем и станцуем для всех. Look
Şurada alıp gelin, neymiş seni kesin. Canım sağ olasın. Benim de benim teyip kolasılarga. Ben barına kılgıda yarmı. Ha ha ha! Senin qanday paydo bo'lmoq edi? Qo'ykanka, ataydi men odamlar uchun. O'ta paydo u. Men orqa et, sut, benim. Men paydo bu men tıbıdım. Baba senin tıbının paydası turalı oğlum gelecek tabız. O 5-ci qurumda saqlan tashlab Kervan saroyining o'sha ujudan qurumga saqlab kelib, echkining sirini ulaylaştırıp degan nonushta aytib keladi. Sen çınarla ile ücretine turbaysın mı? Annekken ki geyikler şımağa elbetinin arasından toroydun topusunu alıp ver. Jur bilamda menga boralım. Men joyni olayım. Au! Ermeni men toroydun topusunu alıp berchi. Baba sen jet yo'q qila. Men jönдөdө маалыматтарыңар жокпу? Men qasiyatda uchun ko'rsataman. Qanday qasiyetim turалы айтып жатасың? Сенин ешкиден да башкасы да карап койбой, жүзүңөн эле баары качышат. Ermeniler olarak kasiyeti barcha bol ko'rsatadi. Ko'pirlarda ayttiram. Misol chorlaman bor. Andan siqadi sularda saqlovchi uqroqchalardan suni ko'tap qilgan. Aysimda suyishgan qancha turalay berganchi? Şöyle men аны tajriba жасоо аркылуу түшүндүрүп берем. Өсімдіктер суның тамыры арқылы топырақтан алышады. Аны түсіндіру үшін бізге қағаз сүргү, су жана бояқтар керектелинет. Қағаз сүргүдөн гүлдөрдүн сөөлөкөтүн кесе алабыз. Тамыры аркылуу өсүмдүккө суу кантип жеткенди көрүнүктүү болуш үчүн сууга боеп кошо алабыз. Дагы кесе алган кагазды өсүмдүктү болгон сууга салабыз. Қараңыздар, су тесіп берен бардық өсімдіктің барына жетті. Азен суны қандай таза сақтап білесің? Албетте билем, бизге кум салганга куту бояк су пластик стакан төнүгүч керектелет. Алгач стаканды төнүгүч менен түшүрө алабыз. Құмдағы су жаралындағы алып стакан. Құтыдағы құмдың ортасынан чуқыр жасап алабыз, стакан қойып алабыз. Дағы құмға бір-екі стакан су қойып алабыз. Құмдағы су жаралындағы алып стакан құтыдағы аға ұқсасы толды. Мына су таза боюнча эми ошол эле кумга бир нече боек тамызып көрөлү. Дагы ал жерге суу куялы. Бир аз күтүп бутуктагы сууну сордуруп алабыз. Караңгыла суунун өңүн өзгөрүп калды. Демектер баардык зыяндуу баардык топурак аркылуу сууга кайтып келет. Ал сууларды биз колдонобуз. Тамак аш боегу кутуктагы сууга куюлду. Мындан биз калдыктар, тазалоочулар каражаттары